Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Di Pluso Baptist Amonduliatum ning karong pen ningkan kimi ajaimek talondun pusi nilitum apherangke Edwardson Kropen Karbi Anglong News Channel asai hemalong birta nang pali. Totangte nilitum apherangke Edwardson Kropen birta nang kapale aphu thakalam arjuponik sinang. Karam apang se Karbi Anglong News Channel ta pen tebe correspondent version ke besu sering depan karbi pajero tapi nampak dun subang ke suri nang korapli pi parkoi ni pai siar ni kiceng siar ni union Karam tapi nanti fan karam pi pajero non ni gitu dak khain ka chok la bang misi kun siang kam si dolo non ni gitu dak dalam rangka terapias ke perlu dikusur sini itu pun ada ini urmeni kiceng siar ni kopi posi la dak aning bang ke kusina dhorama tu urmeni ke gera tu lepa info paling tu godam dik graham creeping tapi ini posi la tu gera non mai cek bural bang so gera ola dak graham sia thinu sini itu pun kopi posi la itu bang so Pini urmeni ke cengsin posi gera do bomo kana pe phua phan ing dugadam bomo la bang salam ke chini je phansi no da ka ja pono la se ada ka pastor di kona tum doji la pang ke thege ding phan opera alam the posi pini urmiari mate pa khela pen putra mate humbarani ke posi alam tum gera ke do hangjo hang hai pen ahim phu phan ke ro ka chua seng ang tong pan ai ma la bang so patha ke thini ke chini je phansi ni alam tum phan Kasi nona bang kaya dak ang kitun atum bala sa antum le thekin yala ma ju pana apang si Karbi Anglong News Channel hin pan susure karon pajolo la pen kan kimi karam tami nang pajolo lo nai tu ko pia thesila dak hiang bong long le nang tum han an kitun apule bhare bhari kitang pon mala pe si party ki chuyasan si tu thepona la bang so alam ka kan theni khani kha neli na tum pam khan pasini alam thek la pen lo mane ka dam tang suri ni ra kor pam anin kan laso pini mate atum ve porque que yo tilo porque pini banke kado ve la son que van yi ani kan tami pun mi eten son hak palit talon tek pie pansini tu put hot la dak kado ka ve la mundli si ki chuye pansini tu ani kan wang kani tu hasa deng nang bak lo laso han ken ya ke tu na deng la suni tum thega des da me ni tum sa pu en lo ni kan wang la suni tu la sop ke chuye pansini tu mahan an tu Ana ma phan ang dugadam dun de dat la tu khan hin bai ko pilo ka than ban la bangga ni litam he an than paklar pon ke thege de las me noni tum ani hang chi pepleng do la bangga posing ni tum ni hang bangga ni tum mundri hoy ke ja tum pen ni hang bangga la ani si bangga ili ke mane ili ka hoglo tema ili ning kani mi pulute isi hormo ke long bangga ili ning rong ka kanang so sitan no bangga ili la bang so ning kani go pi plangi ma ko son si ili Hoji mai le tu prang bang ke li tum sini ni pena posi li aprang si ana ma fan ka chuning ri la pen ke hang pon la ila kenang so asha la pini la po ningrong ke chipi pen pini ana ma fan ke rudun de la pen pini ki sang ande pini ana fan kang du ka dom unde bang ke la bang ke hang ok fan ke chipi de ro la pen alang li mane ana ma kun me ke patek ke la aron er bang ke pini li tum stora ra tum bang ke pini ke li ana ma fan kang du ka dom ning du ning oi pen si li ana ma chor dom nang ji athe kan ning ri mane non ke bang ye langang bong ili ku piasat hoji mata me la hai ke jok on ye fan si ili pini ke anam pan kin kang du kado ai tumla ko pini achai me galong ma ke chapam phu le pen pana me alhi ke pachini abang pe pachini abang la pen pota me ana malam ke thana bang la pen pota me la sangkung ki pachuro pu la bang so achai me ke en pon la kado ve na le amen than poni ma prang si bang gali tum pini la bang so jai me la to me ke cheng ki jut an ba le tum di kon esterang lo Stefan terang lo la pen pini la bang so achai me galong
pini karyong an kiru ke thai bangke litum ek pastor JS Sengnau lo Joy Sing Terang lo JS Terang lo apen Joy Sing Terang lo alang li pini aja megalong bangke lapen labang so por hor ilitum phan aluhi kisu phadu posi labang so pgr thu abangke ilitum keraba secretary lo pangli ronghang lapen dun thu non kijut si abangke lakatu babe labang so aja mega phan kerap kachitu dun lapen monduliar na mama abana tum phan kang kang jinsu ki pidun tum phan aki churu ki abangke nilitum dak amonduli bengkar lo Robinson ronghang te nalitum amondulia men lapen nali men he nali chathanit nili mondulia bang kadak dipluso baptis ya lo lapen nili men bang khoya singro ha choro par penglo kar benglong nu channel tam lagi tum apor ngi pidum ben pot se te tum kopia posi pini suni ran korap pli anikan urmuni ke chengsia ni kopia posi ke talon nang kok mala bang solam theli tuma kadak dipluso pastor per kladak pen than ponol se ka do ko be pini ningkan kemia kadom nang ta fan pipa jersey nilam the repicture lo kadom Keramtang aningkana sonthot si pini mokoilum amonduli alongta ningkan kimi talondun. Pierthe adangalong ningkan kimi katalon pona sonthot si pini niphai isiar ni mesenpen mokoilum ahawar alongta ningkan kimi talon ponlo. Jaimek chengche aprang maipu kelson timung arnam ardom ponsi jaimek pangcheng ponlo. Lapen terapi mokoilum riso nimso atum ahin pen lun cheto parju ponlo. Arnamalam athepi Arnamaphan kachepanong thumi room angdeng pi krehini angdeng so isipen hini thanbang church elder Jerson Han Sepensi Jumesen Arnamalam than ponno Jaimek judet pen api ke chokijun amai setami mesen pen pachun ponlonglo labangso ke chokijun along kadokawe chitong pet adon ahemtun don pharo sira don pho lapen muluk aphai bang pharot throkra ingkoi rapho an mokoilum arong arwalatum chitong ponlo Jorikin dengpen ko helet milik report Karbi Anglong News Channel Ningkan kimi nangkele ke thekdun longpen ajok daihuri lakhai si Baptist Church along sitami mesenpen katalondun. Niphai taregesi arkoi achiklo ningkan surihinira inkora pli arni Duabar Greek constituency ke parlo daihuri lakhai si Baptist amonduli along sitami ningkan arjonaphan hirjume kachohang mate arnam kanghon kisung kesokyun epen kepejok kelong thuajok kero karchu pontu. Lasonsi bangso amai jujetik anaphan pastor Moses Sinar Pensi mai charipon aluhi kapachini lapen lam ke paklangpon laki kongchun bang rangsina han sepen ajoksi bangso ningkan kimi lapen kero karcho ajai mek along lamthe pachini ponlo bangso along athepi Bible angdeng enpon laki nangtum aningang thin chepami thunon room akitap along pen Grehini pen hini anpu Bible angdeng en ponsi bang swalong athepi alam en ponlo. Anparta ningkan kimi lapen ning kimi chipindeng nonpu Bible along en pon pen speaker mate thanbang principal Kelvin Hanse Manja Baptist English School mate MBES Manja Karbi Anglong lapen jumesen pen hastro along en ponsi than ponlo. Labangso kero karcho ningkan kimi ajai mek mate katalon pon along ningkarong aok aan chojun pen mesen ing samjin pen ningkan kimi katalon daihuri lakhai si Baptist Church along mesen ing samjin pen pajut pon longlo daihuri pen amos ingti report Karbi Anglong News Channel Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi